Onte subín ao Instagram, non sei como etiquetarte. Pero subín ao Instagram o vídeo no que ganamos, o corto aquel, sabe, no que grabei o minuto final. Tiño que facer cortos dos winners, sabes? Recortar un trociño do vídeo dos winners e subilos así a stories, tío. Estou subindo un ou dous suscriptores cada día. Vai xente, vai xente. Xente por aquí. Non teño os cans aínda. Hai dous, Non parecen parvos, Non sei onde están. Hai outro que se me escapou. Están fogueteando, Eu non miro tampouco, voulle botar os cans. Está fora. Hai outro máis. Joder, chimpeo os tres, tío. Hai outro aínda. 4. Ainda non chimpea este cuarto. Escapou do rango. Saiu do rango, nada, saiu do rango. Marchou pa lá. No. Míralo ti. Mi mal, chaval. Aí vai a munición toda. Debe coller o franco. Vámonos, veña. Aí vai o tempo todo de franco. Outro máis. Entrou na túa nave. Que festa había aquí hoxe, Joder. Este que sí que foi un inicio animado. E ainda creo que hai outro. Mima, hasta ahora tiña que estar xa noutra nave, tío. Vale que non tiña nada, Mátalos a esta altura, non recupera, sabes? Bueno, estamos ao lado do círculo. Non pasa nada. Joder. Cambiar largo alcance. Por control lateral. Vou quitarme de recoller o control lateral. Sempre o tiro. Tiro de precisión. Por cargador ampliado. Que pouca que? Había pouca pasta ahora aí. Si, eu tamén teño 13.000 ahora. Pero faltame toda esta nave por recoller. Wow, faise un minuto, tío. Isto todo sin recoller. Cago na leche, tío. Non. Outro enemigo máis. E xa tiro para Pfizer, vale? Xa está, xa matei, tiro para Pfizer. Con 5.000 que me pase xa apaño. Entra por esta nave, por si acaso. Quedou a parte de arriba desa nave sin recoller. O Fire está dentro de área.
Jódeme, tío, cando a arma a mira de puntos rojos está ben, sabes? E non che quita tempo de apuntado. Pero hai outra mira que é a mira de 1,5 por que aí xa notas que flipas. Sí, sí, é unha locura. Sí. Déxeme coller as caixiñas e dame 5.000 e así dame por conductor de clase. The airdrop is coming. Ah, pasta. Skill chip ready for upgrade. Que facemos? Vamos aí ao límite e botamos a caixa no límite ou que? Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Ti que dis? Ou botámosla aquí mismo e marchamos para outro lado? O que queres facer? Que queres facer, Lucas? Bueno, igual, no, pero Boto aquí, veña. Airdrop has been delivered. Cargador ampliado azul no chan. Onde estou eu? Apañáchelo. Fire sale will start in 1 minute. Bueno, hai outro faisel ahora. Eu noto, tío, que, home, a mobilidade desta arma baixille bastante en compensación a alcance e precisión, sabes? Eu vou quedar aquí. Entón, claro, noto que a correrme bastante menos que... Hai peña, non? eso era que llega a casa de Vale, veña, para casa. The airdrop is coming. iba para tiro de Sí. Airdrop has been delivered. Non mira nadie. Vamos a subir ao tellado. Fire sale. Estarán peleándose por o noso drop, tío. Ti mira alguén? Sí, na casa esa gris de frente, está arriba da montaña, están ali. Vale, xa miro. Vou intentar franquealo. Dando feito. Derribado. Engaging the enemies. É bueno. Merda, tío, que mal tiré ahora, tío. Se derribé no guay, pero ahora... Eliminado. Vale, hai que mover. Sí, hai que moverse, tío. Train Station. There might be some Helicóptero, helicóptero. Achántate, 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 achántate. Helicóptero. Helicóptero rondando Train Station, zona central. Vamos a esperar un pouco. Que sabes que esa xente baixa de helicóptero, non sei como hostia fai e te liquida. Esperamos un momento a ver onde aparca. Han de ir a por os drops e así, sabes? Vamos facer a ronda para matar a alguén que pillen desprevenido. E non quero ser eu. Sí. Anda facendo a rondilla. Pois é, unha merda safe zone is única. collapsing. Anda facendo a rondiña por todo o mapa. Se tú eras os cañóns, sabes? Iban a ser guai. E metémonos ali en Train Station. Volven hacia acá. Sí, estamos facendo a rondiña. Bueno, un vehículo, joder, estamos sin vehículo tamén. Ah, There might be some good surprise this way. vamos a Train Station, esperando que non veña. The
Airdrop. Airdrop is coming. Tío, pois hoxe, tío, deiteime onte ás 3:30. Airdrop has been E delivered. hoxe puxo unha alarma para as 9:30, tiña que facer os recaos, tío. Non fixe nada. Ás 2:30, cando miro o reloj, flipei. 2:30 da tarde. Tome. E dormín guai, Igual. Aquí hai bola. Cargador ampliado amarillo, Lucas. Aquí onde estou eu, xusto. Na primeiro vagón do tren. Lado. Placas. Bueno, sei que moverse tamén. Hai aquí unhas casetas. There. Never Ao mind. lado dun drop. Non, non me There gusta. might be some good surprise this way. Vamos a outra emplazamento. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Hai unha moto cerca. Un coche. Aí diante mismo, Ahí. Sí. Hay que ter cuidado. Dous coches. Dividíronse. Enemy vehicle is nearly done for. Ahí estoy. Ahí va. Reventamos, yo, Cara. cara. Hai un que se dividiu. Derribeino. Derribeino. Ten drop rojo dentro, Otro por detrás de la otra casa, A ver, ahí frente. Outro detrás túa. Sí, sí. Friendly canine unit incoming. Ahí está la foto, Mi má, está aquí unha festa de xente, chaval. Sí, sí. The safe zone is collapsing. Mi má, tío, matei a 10. Airdrop. Enemy unit. Flashbang grenade. Proceed with caution. Qué locura, esto está bien aquí. Airdrop. Mi má, matei a 11 personas esta partida. Te va a 9. Dios mío, cha. Achantadiña ou que? Achantadiña, veña. Un polo. Onde estás? Onde estás? Ahí detrás de la casa. Ven máis, ven outro. Mira, jodemos chalecos todos, tío. Outro por detrás. 5 teams. Dios mío, chaval. Veo todo o mundo aquí. Friendly canine unit incoming. Hostia, este vídeo vai quedar de puta madre. Non sei ni onde foron os cans. Todo o mundo tuvo a mesma idea, chaval, que vir aquí a este punto. Aí o tes. Mataron os cans. Changing mag. Quedamos nós e un player. Hostia. Pedazo de partida, Hostia. chaval. Cuidado, como arrasamos, chaval. Estamos moi frescos, Hai un Franco, é Franco, é Franco, é Franco, é Franco. My station is currently unavailable. Buena, buenísima. No, vaya, parece.
Hostia. De locos, Vaya tío. locura de partido. Ah, que sí. Viva. Vou poñer as chanclas, vale? Vale, vale. Que teño un calor nos pés que flipas. Normal. Bueno, xa vou gravar o resumen este, que me mola gravalo. Cando ganamos. Buy station is unavailable. Qué locura. Vale.